November ni som pakhat sang ni som ni panga ania Longtlai district chung ka kichua tuihri ni rian wangin mi pali an thitoa medical team ten voin khan ka kichua hi an pan ka kichua hi Longtlai tanga chimlam barmaram ria om ni in tuithumnar MDCBL chunga om ania tuithumnar BL2 MDC 2H lalmuan sang chuan ka kichua hrileng le chiatna thleng hi tukin khan Longtlai borsap pu doni laruat sang a hrilin borsapian rang takin Chief Medical Officer Dr. Lalmuan amazong tenen ruam manam han mo siamin voin khan medical team Dr. C Lalzam pui hovin thuam fangpim nen phirngal anni ka kichua hrileng wang hian voin thleng khan mi pali an thitoa November ni li khan pu lomla kung somchari panga chu hrileng wang hian a thi a November ni kuwa khan pi neda kum somni pali le pu kailo kum somli pariat an thi ve le a tukin khan tlangwal sola kum somni pariat chu a thi ve le a hri wanga thi te hi khumi namwek ni a hriat anni ka kichua khotlang hruai tu te chuan hri adar lo nan mithi songbol le vuina po mi pui nol puya pun kho manrem tilova mi tlongai thlan chuaten an boi pui Dr. Lalmuan amazong te Chief Medical Officer Longtlai chuan ka kichua hrileng chu enfia damlo te an kol turin medical team an kal thu soin mi pui te chi ai lo turin a cha a eile ina fim khur tur le tui chuan so da dai le chau in tur te zun le ek thla da lo tur te in a cha a tundin hmuna damlo som panga tanga somni vel an om mek ni in hriat ani a he natna veite chuan rang taka damdoi lam thiam te ron zung turin a cha bok ka kichua hi in za somthum vel omna ni in barmaram ri dep ani wangin khumi ral tlan engemaw zat an om tela mithi te hi tual chung mi pathum le ral tlan pakhat ni in nuam lo kothalo luak le khosik te chu an natna lan chhuadan ni in an soi